I ćao drugari, kao što vidite ovo je novi klip i danas ćemo igrati Clash Royale. Da, kao što vidite igramo Clash Royale i ovo je novi update. Bacili su novi update. Kao što vidite imate da gore nekog novog goblina sa nekim satom, sa satom. I kao što vidite imate timing za karte. Dok vam ne prođe na primjer 12 sati ili 24 sata, ne znam tačno koliko, izaći će vam kao gore timing za koliko će kao doći nove karte. Znači evo je sve isto. Ajde da upgrademo Archer. Šta? Vidite kako je dobro. Aha, znači možeš ti sve ukupno. Kako je dobro. Super. Super. Znači ja sam tek malo preupalio i sad ću vam pokažem moj dek. Evo, ovo je dek koji ja koristim za borbu. Znači balon, onda ovaj goblins, onda bomber, ovaj arrows, čekaj pomerimo malo dole, ovako. Onda ovaj spare goblins, gianta, musketara i princa. A ovdje evo dole koji imamo ovo kao nekog giant skeletona, imam skeletons, goblin hat, imam fireball, imam lighting spell. Znate ako ste igrali Clash of Clans, znate što je lighting spell, ali ovdje i piše samo lighting. Onda imamo minione na levelu 3, Peku na levelu 2, Valkiru na levelu 2, i Archerke na levelu 2 i ovo na levelu 4, King. Znači ovo nema, ali neki pričaju kako će ovaj giant skeleton da izađe i u Clash of Clansu. Znači, ja uzimam neke karte, znači ako ste arena 2 i ne volite tražite mnogo eliksira, samo uzmite ove karte. Dobro, naprimjer ovo je 5, dobro, to je, nema veze, to ono, znači imate ovo, ne troši uopšte ništa ovo mnogo, imate naprimjer ovo za 2 eliksira, ovo za 5, ovo za 3, ovo za 3, ovo za 2, ovo za 5, ovo za 4 i ovo za 5. Znači, prelako. Ono, čekajte da zamenim ovako. Neću tu da menjam, nego stavljam ono od najviših. Aj posjećam. Nema veze. Znači, ajde idemo da se borimo i da možemo da otvorimo Chrome chest, tamo da vidite kao neki opening. S 20 subscribera, ja sad imam 15, znači za 20 subscribera ću snimati ovaj kao opening chestova, znači 4 ovdje chesta i dole. Probat ću da budu to silver, može i gold, nema veze. I ovo ovdje gore free chestove i, izvidite, i Chrome chest. Znači ja odavde imam sve karte sem ovog kuna i ovaj bomb tower. A ovdje odavde imam sve iz prve arene. Hoću da sakupim 800 trofeja da mogu ovdje da dođem da otključim barbarian i to ostalo. I ove dvije karte, ne znam, ja mislim da su to neke legendary ili šta čim se ne vide. Znači vidite ovdje imate do arene 8, znači imate sve od 1 do 8, logično. I ajde mi ćemo sad idemo da napadnemo. Ajde, idemo. Ajde, sad će brzo da nam nađe, što imamo dobar internet. Znači, ajde brže. Šta? Isključi se. Šta ti bi? Sada. Nema veze, sad ćemo brzo da uključim. Ja se javljam kad budem pronašao nekog igrača za borbu. Ćao. I evo ga, našli smo napokon igrača i ajde idemo na napad. I onda ćemo ono s principom da stavimo.
bacili tako. Bacimo princa. Možemo mi samo da nisam da probudimo. Možemo bre da probudimo sud. Samo obrađujemo. Sad ćemo da postavimo Kira da ode do tamo, tu negdje da pređe most. Sad ćemo... Baš tu. Ti izbacite da ono da ne ide dole. A da ono napade da. On ne napali slijepa koji se dole. I to je manje malo gledati na rejnu. Prosto se mi napada slijepa koji se dole. Onda žele izbacimo. Moramo da štitimo ovdje brzo. Ne možemo da probamo. Dobro, bravo. Super smo odigrali i on isto. Bravo. Kao što vidite dobijate po 7 golda i silverca. To je dobro. To je taj novi update. To je tako. Super, a idemo još 3 zvezde pa da otvorimo krunčast. To ćemo da stavimo do sve. Otvaram. Ajde idemo da ne. Bravo. Loše smo dobili karte na početku. Evo gdje ćemo prvo da bacimo. Da bacimo ovdje. Malo mi se blago ne znam zašto. Ali izvinite zbog toga. Stvarno. Možemo li da to dobiti. A ćemo dobijemo princa. Da ga stavimo ovdje. Ja, princa. To je zajedno. Jaaaa. Kako ime tako dobro. A vidite li tu što arena 2 kao ja. A vjerovatno ima duže od mene kad ima tako dobre karte. Ali ne mora da znam. Možda samo kupujem karte. Tako da mogu sam. I pokazao sam na početku, pokazat ću vam sada kako ne znate. Dobro, ima level 3 diamante. To je diamante. Onda sam odabao. Dobro, ajde, uništili smo. Varam da dobijemo 2 zvezde. Ne moramo da ga pobedimo, ali barem 2 zvezde da dobijemo. Ovo bi se kao. 2 zvezde još mogu da bacimo. Princu tu. Evo ovdje. Što? Baš dobar protivnik. Da smo ovdje, da smo mradove malo. Da smo ovdje. Ubedio nas je svaka čast. Svaka mi čast. Super je odigrao ovu rundu. Odvalio nas je to. Zna da igra, nije neka ljubina koja je neka. Ali, znači, bravo. Super je odigrao ovaj game. Nema veze, mi smo dobili 2 krune. Znači, nema veze. Bitno je da smo mi zadovoljni. Ajde, da moramo da dobijemo barem jednu krunu. Ajde, našao si ga. Ajde da uništimo. Ajde, da vidimo gdje će onda stavi prvo. Znači, stavljamo ovdje. Sada ćemo da stavimo blendera. I onda stavljamo goblin. Znači, sad mi se zaznao. I to je žešće.
Dron sad nema. Ajde probamo da uništimo ovo. Idem sad ću ovdje da bacim princa. I da... Ovo je zabavno. Dobro. Dobro, lajčimo. Nešto posebno. Treba nam treba jedna kruna ili zvezda, ali kruna i ovdje ćemo da ga uništimo. I bacimo Giant Tower, ima različno. Možemo da ga bacimo na špins. Ovdje. Tako tu. Što sad stavio taj goblin sad tu. Tako, idemo staviti. Gdje mora baš sada staviti kuru? Moramo na zvezdu dizamo. Ne znam, na zvezdu. Dva udarca, barem jedan udarac. I to je to. To bre, super. A možemo čak i 3. Nema veze. Sad ću ja da otvorim chest. Nema veze. Samo 12 FPS smo izgubili, ali nema veze. I ajde da otvorimo. Znači otvorimo prvo ovaj silver chest. Da vidimo kako se tu dogodimo. Dobro, 22 gude. Archer. Teka level. Sad ćemo moći na level 3. Onda kupimo sve chest. Od 2 sada level min. Dobro. Ovdje 3 bombe. Ovo. Evo. Izvinite, to je moj brat. Evo, 207. I drugari, kao što je to. Ajde, onda to, evo, upgradeam ovo. To je to. I ajde onda. To je to, da, igrice. I vidimo se onda. Ćao!